Any teacher yang anas to go to the market chon digang click che and digang start light chor patient digang ne start to odin on da chi tele chi pujen digang click che until start lemer tai ne start dilembe na to the score patient na mani to score chi zang an kamani di to thola madam che ne ngas ko ko zu chai zu chu zu ba an ko di keblo de yo che and di ki mala ko lord chi dum di score ka lord kamani kaman chikta za score ta di speed ting anzu mosne di score ta yori anzu server setup chitu te ine thri anzu lopsen tina speed ta tunzo kan ki shing merwa adine anzu team nalu judu zambala ya ane chho dile siri o tina zu na username da password khare yore la shura antini yang shu me uche kachilna yang sam zang zu thamba chi do thri ki training dila ha kore dile chima thamba chi odi ma chi chi do ni dile ya digi description shura description dina chitang ye the de ti Tanshuma the username de do username researcher password workshop chizang anzu tu state ro dinalia tro digan chiklem capture che username the researcher che password the workshop and this na khatu ya zurur tiswa and research the password tensa adini khan dus thona che the mouse de khudyo da ya mar mouse na lo khar der mouse ma thwen chi dong anzu right ki anzu keyboard shora keyboard tap shon na shlo do o digi la pa ye ki control di keyboard ka ni do ni na anzu la pa ye ki control lem tan shine mouse thung te right control la shora din ma thwen adini ta thring anzu o yang cache na anzu kechim bud kharchen thring anzu lupsin da ssh condition me if config lan kharenge IP address khari me tero chi lawr ta dina IP address la duma dikal na 10.2.15 la shura ti khar lawr na ju net internet ki na lo pa ju ta jing ju router gan ki shin bang ju o dina yu gi internet ki IP address ti 192 la duma chita network thone shem na dila class C IP address o di kran IP address ka zu to 5600 da thanji on 56.1 and /24 le sub domain kansa di yu lo ta di on networking an dis ha kona tab de yor in networking ha ku me na ni di kan ya gyuru bu tu ju taw me che tundu ji che odi she she ngan zu ko e shor ko e ta dil khala na lo le du loop back address la ne degree ya mana dil ngan zu dil an de loop back da dil local IP address la ngan zu dum ju website so nya tu ju thamba su re local host local host IP address t ne wor okay de che ta dine nga 3 ki lopsen dina khani ba ssh ta nzu ne real life le anzu erasmus ne web server ta tun sam phazu ani kalore kran yik chedon pa ta re chu ta re sam khare pheju condition na protocols pheju tang tile kare ssh ler and the judan kender la ssh username at ip address wo di chishan di bor ta nzu kap so be ssh username khani ba researcher at IP address kaima 192.168.56.100 injim jinga to the host only IP address to the page ta sha password kaima workshop then nalo so and then host name t-set do and the tata zui me and patient researcher at workstation ta ngi laptop imba chna host name me ba na workstation do tanda kun server ki workstation di t-set do o dus chen alo zu da machlo thwen na kran ke shortcut thone control d chene degree yamana zo exit chene degree te exit chene ma thung do dine exit ma chi che kran ke ya anzo mos d chene degree kare control d ne go control d lem da chilo ta ta thwen sho o dus che n ss stroda kan do ssh and username at in kran ke IP address na kalolan server IP address la orda ta chima kharine o du senye dun de shu sam de shi